Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ake sibingelele kakhulu obingelelayo udokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka. Umfana kaMhlongo kaNjomani yaduka iminyakanyaka azatholana nesini umntwana odimba komngunikozi amakafenya. Umzukulu kaSiqoqoqoqo umfoka kaMamzongwana. Cha siyakhuleka nathi siyakhuleka umhlaba wonke jikelele sithi emakhosini sithi Camagu sithi Bayede siyacamagusha sibikelela kuwona wonke umhlaba abantu abalandela uDr Mhlongo nabantu ababuka uSiyaviva TV. Namhlanje asizile ngento eziningi size nje ngokuthi sinabo ubufakazi bezinto esizenzela abantu mase bayabuyela kuthina. Ayikho into emnandi njengokuthi makukhona umsebenzi wedlozi owenzayo kodwa kube khona izithelo. Sinazo ke inyanga ezikhona ezenza izinto kugcineni kodwa ilandelwe amagama kodwa sisagaranta thina kaMhlongo ukuthi noma senza izinto sizenza izinto kodwa silandelwe iphunga elimnandi. Ayikho into ebhlungu njengokuthi ubalapha abantu kodwa ekugcineni uthola ukuthi awunambithise sekahle ngezinto ozenzayo ezamaphutha kubantu. Sisaqinisekisa ke thina ukuthi umsebenzi wethu esiwenzayo wenza silekelelane nabantu asiphumuli if umuntu kukhona umuntu okalayo othi mina ngisizakalanga size siphumule ngalesikhathi esithi sezaba right izinto zaba khona. Namhlanje ngifuna ukuzotshela abantu ke asebebhukile ukuthi siyaphela isikhathi iyaphela indawo futhi kodwa futhi ongakabhuki lo sadlala abanye abantu ukuthi akangabhuki yena nezinto aziyona impumelelo nezinto azimsiza umuntu okwakhe lokho akahlali kanjalo. Thina sifuna abantu abasenkingeni abahluphekayo abafuna ukubuyisa impilo zabo abafuna ukwakha imizi yobaba abafuna ukwenza imizi yamakhehla abafuna ukwakha imizi yezikakwazi. Ibona abantu ke esikwazi ukusizana nabo lokho. Ngicela ukusho lokho aveke umngane wakhe afisele into eyimpumelelo angeke umakhelwane wakhe akufisele into eyimpumelelo angeke udadewenu kwesinye isikhathi akufune into eyimpumelelo angeke umalume wakhe akufisele into eyimpumelelo. Umuntu ongakwazi ukumela impumelelo yakho wena ngokubona le video mase uthatha le number le kuyiyona yona esisebenzisayo umezana uthi wena 083 406 8658 083 406 8658 iyona number ke le obhuka kuyona wena mawufuna ungena kule specialist naso mhla ka 5 kuOctober ekuyi specialist esigubhu. Akangiphinde ngichaze lento abanye abantu bazi ukuthi isigubhu amaselwa lawa acijile abathi abanye upineapple noma uphopho iselwa neligama lalonto akusona isigubhu. Isigubhu kahle kahle into engena phakathi eselweni eyiwena enza isigubhu. Thina sesihambe sahamba sabalekelela abantu sasebenza nabantu abahlukahlukene ukuthi one lesi sigubhu lesi sifuna ube no round ongeke ungene umuntu ozongena wena ushisa impepho kuyona uhamba ucela kuyona. Lonto iyaqhatha ke nomndeni ngoba sinawo ama research esiwenzile abantu abaningi abazwani nomndeni wakuthiwa bathwele ngenxa lezigubhu kade sizinika abantu ekuqaleni sabe sesikhanda indlela entsha ke kaMhlongo yokuthi lesi sigubhu asisifake ku cellphone obhobhobho lesi sigubhu asisifake ewashini sivula iwashi ngaphakathi mase sifaka lesi sigubhu asisakhe ngeringi yabona kona kuzokwazi ukuthi noma ngabe unayo umuzi kodwa le ring uyayithola noma ngabe unayo umuzi kodwa le washi uyayigqoka noma ngabe unayo umuzi le phone uyayigqoka bahamba ngabe uthatha isigubhu sakho uhambe e-office uyobhidela ithenda lifuna umuntu ogqoka isudu ocobezelayo ogezekile kahle ile ngena khona le washi ke ile ngena khona le phone ile ngena khona le ring. Siyaqinisekisa ngempela ukuthi angeke ubange namuntu kule thenda oyifunayo angeke ubange namuntu kulesi sikhundla osifunayo emsebenzini angeke ubange namuntu kulabantu ofuna ukuthi bakwenze uprincipal wena. Ngiqonda ukuthi ngabe uthisha uyangena la kulesi sigubhu ngabe umfundi uyangena la kulesi sigubhu ngabe uyafesa uyangena la sigubhu kahle kahle lesigubhu sizesiza ngisho abafundisi labe sithi basindisiwe abayishisa impepho umuntu wona lesigubhu liyaqala ibandla liqoqeke. Ngiqonda ukuthi lesi sigubhu senza yonke into impilo ibe lula impilo ibe ngcono kunale mpilo esiyaziyo. Ngicela ukuveza ngoba sinabantu asebebhukile la makubhukwa kubhukwa kule number 083 406 8658 into yenza wena uyafona kule number mase uyabhuka usho ukuthi mina ngusibani wasibani kubhukwa ngemali 8000 kubhukwa ngemali 8000 asifaki imali eyitolo eShoprite cha sifake imali into yenza mase ubhukile wena ulethe igama lakho ulethe isibongo mase kuthiwa sicela usilethele lesithombe lesi sithombe kasizile ukuhlala kaMhlongo ukuthi silele sibukana nawe ukuthi umuhle noma umumbi noma ugunde kahle noma uluke kahle siyale ukuthi siyoqa
okokuqala phela kule 1000 elikhiphile sisebenzele kulona ukuthi ukwazi ukuthola amandla okubuya mhla ka5 wena sizosizakala nawo. Sinabo abantu abangofakazi asebebhukhile kwenzeka izinto. Ngiqonda ukuthi manje sakuthinta nje negama lakho sakuthinta lesithombe kukhona into eyenzekayo. Ngicela ukukulalelisa nako ufakazi noma ngeke ngibasho ukuthi wabani laba kodwa basizakele nibafika kubhukheli. Ngicela ukubadedela nje bayikhulumele bona. Silaleleni kancane. Molweni mkhulu, kunjani mkhulu? Mkhulu ndiyaxolisa ngokuphoqa uba ndithethe efowunini ngalo xesha lokuthetha, kodwa ndifuna ukubulela. Kule 2 days uba ndiye ndasenda isithombe sam ndibone umehluko emsebenzini wam. Ndiyathemba nale mali lena izophuma. Hayi, ndibone umehluko kakhulu, futhi andingumntu unamakhastoma emsebenzini wam, andinawo amakhastoma, andibonakali nje kwamna. Kuza abantu kabeshota athi umntu ndicela uthenga athenge imali engaphelelanga, kabe nemali baye kwiindawo zabo abathenga kuzo mara kabe ngenamali beze kum. Kodwa kule 2 days mkhulu uba ndisende isithombe sam ndibone umehluko kakhulu. Andifuna uxoka, ndifuna ukubulela mkhulu. Ndicela uphinde futhi uqhubeleke uthandaze ngezi sithombe sam. Hayi, ndibona ngathi kuyalunga ndingekafiki kuwe mkhulu. Umehluko ngesithombe nje endisendileyo ndibona umehluko ngale 2 days, futhi ndatsho enhliziyweni yam ndathi ikhona into esebenzayo. Ukuqala izolo nanamhlanje ndibona umehluko. Uziqonda nditshayisa ngabo-8 nxa ungabikho kwebhizinesi, but ke ngoku ndisatshayisa eli nangoku ngabo-8 ngoba ibhizinesi ayikho. Abantu ndibukela abantu bethenga kwabanye abantu, qha ke ngoku ndiyaqhubela nokutshayisa. Kodwa umehluko omkhulu emva ndisende isithombe, hayi ndiyawubona kule 2 days, uLwesihlanu, uLwesine nomgqibelo. Hayi mkhulu, ndiyabulela, ndicela uqhubeleke mkhulu. Ndiyacela, ndiyabonga tata, ndifuna nje uphakamisa nje uba umehluko ndiyawubona ndingekafiki kuwe, andiyazi ngasendifikile kuwe. Ndiyabulela mkhulu, ndinovuyo ndithetha nje. Ithi uyayizwa-ke lento ekhulunywa la umuntu ongathandi intweni, one-tuckshop nje odayisayo ndawana thize engengisho ngenxa ukuthi naye akanginikanga imvume ukuthi ngisho ukuthi ubani, kodwa uyezwa ukuthi umuntu ose-Eastern Cape. Kodwa ukuthi e-Eastern Cape kuphi ngicela ungakutsheli. Umuntu lo ongathathi intweni ozamazamayo ofake leli 1000 abase elethe igama lakho bese elethe isibongo, ngoba into esiyenzayo nalesithombe akusikona ngempela ukuthi ma usulethe lezi zinto siyahlala nathi, siyaqhubeka sikulekelele sikusupport. Ngicela siphinde silalele okugcina noma singeke sibaqede bonke, kodwa sicela ulalele le nje kancane. Emakhosini mkhulu, njani? Siyaphila mkhulu. Ngaze ngabonga baba, ngaze ngabonga uNkulunkulu mkhulu nedlozi. Senze njengoba nje ngibhalisile nje ispecially, wathi ngithumele isithombe sami mkhulu, ngathumela izinto iqaqekile bengikulindele kusekuvele kwenzeka mkhulu. Kodwa nje ngiyathembisa ukuthi especially ngikhona nakanjani, ngikhona mkhulu, ngikhona mhla ka5 October nje ngiyeza. Ithemba lami selibuyile ukuthi izinto zami zizoqhubeka ziye phambili. Ngiyabonga mkhulu. Omunye futhi lo naye kade engathathi intweni kodwa uyathembisa ukuthi usekhona ngenxa yokuthi ngale ukuthi ufike kaMhlongo ziyaqala izinto zenzeke ungakafiki. Ngiqonda ukuthi wena osekhaya usangabaza nawe ungakwazi ukuthi ube ingxenye. Bamba, ngiyavala ngibafuna abantu abangaphezulu kwesibalo, mhlawumbe ngathi uyafona ngelanga kanti ngeke ngisakwazi ukukusiza sekugcwele vele. Asibambe nayo inamba obhukha kuyona, meza ngithathe yona wena, meza ngithi 083 406 8658. La esitholakala khona sitholakala endaweni yaseMgababa ngaphansi kweTheku, sikeThekwini kodwa endaweni yaseMgababa. Asiqashile la sikhona, silaphela la esazalwa khona around khona ikhaya, umuzi nje osile nawe ungawucabanga. Akusikona ukuthi ungasinika imali yakho wena mase siyabaleka ukuthi uyafika sekuthiwa hayi sesiyarentisa kuleyo ndawo. Cha, asilaphele emacontainer, asilaphele emafletini emqashweni, silaphela nje ekhaya lesizalwa khona. Umuzi nje ono-round nawe ungabona ukuthi ngeke sikwazi ngo-15,000 wakho ukubaleka sishiye ikhaya lingaka sishiye ikhaya ngenxa yokuthi sikweleta wena. Into esiyenzayo senza sure wena ukuthi uyaqinisekisa ukuthi uyalashwa kaMhlongo, ugculiseke wanele zonke izinto zakho yilunga. Ngiqonda ukuthi-ke mhlawumbe kuyenzeka kube khona umuntu ozoba nedlozi elingasheshi ukwenza izinto ngenxa yokuthi lapha ekhaya kaMhlongo asiphakamise oMantindane, asiphakamise iMkhovu, asiphakamise iPuki, kusivusa umuntu ongasekho oyidlozi lakho. Ngamanye amazwi masisebenza sisebenza ngani ngedlozi lakho. Number 2, akusho ukuthi uma usebenza ngalelo dlozi lakho abanye abantu ozala nabo bazohlupheka, abanye abantu ozala nabo bazosela. Cha, akusikona lokho. Ngenxa yokuthi
ukuthi ukuzwe kuthiwa umuntu usinde engozini wasindiswa ugogo, ukuzwe kuthiwa umuntu usinde engozini wasindiswa umkhulu, thina siphakamisa lo muntu wena ogadile impilo yakho ngenxa yokuthi njengoba kukhona ogogo nomkhulu nokhulukhulwana akwazi ukuthi lonke idlozi likwena. Wena kukhona mhlawumbe abantu abawu-2 is either umkhulu noma ugogo noma ubani obekiwe kwena ukuthi akabe isidalwa sakho. Thina siphakamisa lowo muntu, abanye abantu baqhubeke baphila impilo yabo ababedalelwe yona, nawe uqhubeke uphakame ngendlela esikuphakamise ngayo. Asibonaneni-ke mhla ka-5 kobe kunjalo siyaqala ekuseni, abangakabhukhi okwabo wena wenza isicathulo ukuthi sikuncinze kanganani. Ungabisalalelako omunye umuntu oseceleni ukuthi lezi zinto zibungozi okwakho kuphela ngenxa yokuthi impumelelo eyakho nomndeni wakho. Siphelile isikhathi sokuthi amadoda amadala acele abantu manje ahambe ecela ama-airtime. Siphelile isikhathi sokuthi omama bahambe beyicela nkombe. Wonke umuntu ufanele azame asukume, noma basekhathi uyabona nje ngelilanga nawe soyitheni cross, athi uyabona ngelilanga nawe soyazamazama. Siphelile isikhathi sokucela emadodeni, siphelile isikhathi sokucela kubantu besifazane 083 406 8658. Asitholane khona. Okunye siyalapha nje okuqakile ngendlela emangalisayo, ngabe isitoki ngaba ukufo okuthize, wena wazi impundulo ekhaya ukuthi zohluba kanani, wena wazi yilwane ukuthi zohluba kanani. Idlozi ukugeza kwedlozi siyakwenza lapho, silenza idlozi mase liyabuya kuwena geleleqe libuye lizokhuluma ukuthi elifuna ukungeniswa, hayi ukuthi uhlabe inkomo nezimbuzi kodwa idlozi awukazi likwenzelani. Iqonda ukuthi konke siyakwenza ke, kodwa nje ngomhla ka-5 sine special esindubezulu. Wonke umuntu ozobuhlungu besicathulo akagijimele emhlongo. Angifuni ukuthi ithatha lento kodwa ithathe lento akuyona imgozi. Asibonane mhla ka-5 kobe kunjalo, akujiki futhi. Siyabonga kakhulu.